rin ni samni panga sang ni le samni pangni tho chan ni ania bil ko thir UPC North East India bil ko thir pastor quarter kota kan omme ka chuan bil ko thir bia le loading dan le a pastor quarter te a bil ko ran te le khu te po niang chung ki adin mun tlang pui income ho na hey kan bil chairman kan bil to pastor Jacob lalrem sang ate lo ban lo persila then upa PC ban lo suaya bil sirachi chung te le chuan ka han nei do na tin ke hi Reverend Cyril tan chuang chairman Pentecostal Network North Mizoram District kan yatin district hian treasurer kan loka hey ni asakop maya kan thante alo tla ni po in clear tu te po in min lo se tia mula ta chaw me hey ku tarmo tak mai se kan na ya tia se kan din mon ne ma sa in han in zo ha mol mai la hey kan pastor hi bil ko tira akum ni omna ani chawa chu ti chung ku tar te han sa a kan bil secretary hi a bul lampang chu han zot ta mai ila a ta in ka si a kan bil secretary in min lo sang mai ta sela bil ko thir hi eng tik kuma nge lo din na kumen zat na nge tu na hian lo ni to tin bil chu a hian kho eng zat nge ti te po me filter nga sela change ole si bai ule pon ni sela bil ko thir bial hi scholarship district scholarship bial atanga saka zakwa somriat le pani khan e ko thir bial hi indang ani a re ve ta le maya ke ni hun nung lama mi te kan soi su lang ti halau khop maya senior jok te an om lo na nga chu kalo soi fu lo deuh ani set point atam lawang an soi su na chuan bil ko clear biali pastor chung lo ma min ron op ma sap pera scholarship atanga kan in dang sang ka jwa somre le pani ani in somre le pania kan in dang ta pastor chung lo ma hi ma sap pera ne eng po ni se bil ko tir bial chunga pastor lo to te lisi I min lo focus sak de la tu tang chuan sai te po arem karinga a chiar te pon chiar chu la kan chiar lo poi na ba kan chiar chu ka nge be ko thir bia la hian pastor som le pahni ai ukop tia hi anu nung berania kan chiar chu ka nga reverend chung lo ma riat thuma tanga som ko in kara khan min howa heti la hian district in kai soina dana kum nga ni lawin kum sari cham ania hati lai kha chuan pu el dam ngowa pastor el dam ngowa sa jagwa som kwa tanga som kwa le pakhat ania reverend r lianzama som kwa pakhat tanga som kwa le pahnia ani le pastor h biak sanga som kwa pahni atanga som kwa panga som kwa pahni tanga som kwa pali ani pastor r lal dong liana saka jagwa som kwa pali tanga saka jagwa som kwa panga inkar ani le pastor silal biak zuala saka jagwa som kwa panga tanga som kwa pariat ani le pastor larem tuanga kwariat atanga sang ni le pathum pastor reverend silal thengliana sang ni pathum atanga sang ni paru reverend cherpoya sang ni paru atanga sang ni som reverend PC lalfela sang ni som atanga som le paru pastor lal pian thanga sang ni som paru atanga sang ni som ni pakhat ani tu na pastor Jacob lalrem tua lalrem sanga sang ni som ni pakhat atangin voi ni thengin alani chuan kan pastor quarter hi avoi thum sakna anita kan soita kang khan policy patang kan in dang
in pastor quarter hi kan upa kalta ten bial huwa pa na tang ten in district na tenem thei top chain pastor quarter masap beratan at halak te po hi i kan neya ama ero chu tun chu ma hi chong kan han tilam thei ri lawanga poi khop maya chuan avoi ni na pastor quarter voi ni na hi reverend chair puya kan pastor lai khan an din le ta a nal deuh main means kan sa a chuan hun te local sela tun huna pastor lal pian thang hawin bul kan than le a nikum atang khan lockdown ten min nan awangin ti sam angin na akal chak thei lawa district atanga noi som le panga tran puina te kan han donga kan lom le maya than chu kan lo om ve te hi chuan pastor fel de mai a hun taka ding tur lalpan min te a pastor jacob ram sanga quarter kan han rel a kan soi mai hau lo tur kan bial treasurer upa arwanal rona ani hian min chalai saka architect po ngai lo in an enjoying eng ki mai zan po tei rek thlengin azia ka chuta sum kan nei thanem si lo wangin thei patopin at chokani den pastor tenen dikhan thei danin bial department tele local sang mai tang kopin cheng noi som ni panga pia cheng noi som panga pia khan kan han zo be chuan noi som ni le pali soi dikem o chu tiang bor bel chu kan han senga mi te po hian ti ve thina kan long ve le ba ya me mi te ang ni lo ma se moi kan ti ve khop maya ko san chen khat te phei chuan ni cheng noi som li panga in contract ro min ti sela kan ngam don na mon le ti hial ani chu ti za chau chuan som ni le pali bor vel chuan kan han zo chu nia kan tha te kan te kha chu ta khan alang maya bial chung kwa te kan chang rual he maya alom kan ti tak se tani ki ka kan soi thei ri mai ni sela potana tuna chuan pastor kan zot ve thunga bial chunga hian local engzat nge om ma abial pumpui a member engzat nge kan liang bial chunga hian local hi pasari awama preaching point hi pakhat ke cham ki kan preaching point ke zo khwa thawadia khoper bil ko thir khoper kan tiang teu hian lu tira khena omani biakin den fel fai takin local lang main anni pon khosabea tin bial chunga tuna kan pe barding lai a hi zakobor velang kan di chu sang kan ting le to lo tura kan ngaya statistic mani lo ka kan siama kha chuan sang khan le somruk le pakwa kan tia ma se tu na chuan thing lian khu bial thar reng te kon biana lu ta ka wagin member za somruk le pakwa nei kha kan chan vele thunga paisen member somruk le pakwa ron tol lu ta za kan chana kan ngaya ni bial thar la man lu ten ani le in local te ming han soila koi ko ngani kan local ming hi headquarter train kan chonange bil khotlir dorveng bial headquarter local ina dinga ichon zubili bil khotlir khosunga hian omle boka kharzol bil khotlir khosunga hian omle boka kanan bil khotlir khosunga hian boka kwalmoi bil khotlir khosunga hian boka ke cham preaching point ko khan local anga in lag ve chep to bil khotlir bil khotlir khosunga hian kan nei boka vain paruk ko khan paruk bil khotlir khosunga hian UPC North East India ko khan kan ding ve ni chuan khopon lama bu chang phai local in kan neya ti chuan phai shen local booking local church in kan nei boka
avain kan soi to ang khan ko han pariat kan ni chu bial lian tok tak ani tim mai bil ko tira hian ko san paruk alo mani chuan Mizoram a hian khokata hemi village district capital ni silo tingtlang khuwa tingtlang khopui iti tiang chung jing a chon biak in kan nei mem na pol tak tin presbyterian lampoi in khokata he tiang khu chon biak in paruk nei na hi an nei om ka se bak lo ba biak in kan nei mem na pol tak ko san te po kan chap na an di mela aro pui le mai ti chuan bial chunga tir kowe mo khatiang mundanga rong han bol ang chi te kan nei mo tu na hian missionary ding lai bek evan ni te a kan tia kha lal biak ni a chuan tu na hian a din na pon hi North Mizoram District Mission roin si chiang missionary fila mission fila tu na hian in district mission lampang department in roi sak meka sumi ba ka bil ko tlir kho chuak ati thiang chu pastor reverend arvanal oya tuna notice in the UPC lampang da ya khwan kan hong tu pa Sunday school department a ani khu bil ko tlir kho chuak bil ko tlir product ati ve thei bokam chu chu kan dei bokatin license holder hi kan soi kwal le de bange u nau pa lal lom puya tir ko ni chia lo ma se district mission rain buk van de ya tu na yan rong bolin mani khan kan dalu thar le me kani ti chuan license holder hi tir ko sab rema awma senior to tir ko hawa boka senior to tir ko romoya awm boka misiniar to ten ya tin pu es lal rin moya awm boka tir ko license nei ti chuan an vai hianin panga ni tian en chuan license holder kan ni alo ome voi na hey kan bial tu pastor le kan bial foi tu kan bial sira chi ten ni sen noya kan ma mo na te sia in hun chatak mai pen net North Mizoram district te mi han siam sak thaya an chung alom thu an soya in han in chi bai nge nge la chaw me ko me kan lom tak zet sin ani la kan lom tak se ni ka song kha tir tu te ta na ka han chop chu thei chu ani kan lom me ni po le